imiterere ya politike y'isi irimo guhindagurika ikaza umurego mu gihe imbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibintu ari bicika. Gusa kuri iyi nshuro si hagati y'amashyaka abiri ntihasanzwe ahanganye, ahubwo ni intambara ya nyayo isa n'iyatangiye imbere mu ishyaka ry'abarepublikani ubwaryo, aho bamwe mu bayobozi baryo batangiye guhagurukira perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwana Donald Trump ku mugaragaro kubera uburyo ari kuyobora ikibazo cya Iran n'intambara ikomeje guhindura isura y'umutekano w'isi. Mu gihe benshi bamenyereye kubona abarepublikani bashyigikira Donald Trump mu bibazo bikomeye bya gisirikare, ubu hari ibimenyetso bigaragaza ko ubwumvikane bwari bumaze imyaka bubumbatira ishyaka buri kugenda bukendera buhoro buhoro. Muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika habaye ikintu kidasanzwe. Abasenateri bamwe bo mu ishyaka rya Donald Trump bafatanyije n'abademokarate mu kugerageza guhagarika uburenganzira bwa perezida byo gukomeza ibikorwa bya gisirikare kuri Iran atamanje kubisabira uburenganzira muri Kongere. Nubwo iryo tegeko ritabashije gutsinda, ryahise rifatwa nk'ikimenyetso gikomeye cy'uko ikibazo cya Iran atari ikibazo cya demokarasi cyangwa intambara yo mu burasirazuba bwo hagati gusa, ahubwo cyabaye ikibazo gikomeye kiri gutanyamo abanyapolitike b'abanyamerika ubwabo. Gusa uko amakimbirane ya politiki akomeza gushyuha i Washington DC, ni nako umuhora wa Hormuz ibintu biri gukomeza gufata indi ntera iteye impungenge. Amazi ya Strait of Hormuz, inzira inyuramo hafi kimwe cya gatatu cya peteroli ikoreshwa hirya no hino mu isi. Iran iri gusa n'iyinjiriye mu mukino mushya utari uw'amasasu gusa, ahubwo w'ubukungu n'igenzura ry'ubucuruzi bw'isi. Hakaba amakuru akomeje gukwirakwizwa avuga ko amato anyura muri uwo muhora asigaye asabwa amafaranga kugira ngo yemererwe gutambuka neza nta nkomyi. Ibi bishobora guhindura Hormuz nko ku muryango wishyurirwamo nk'igikorwa cy'ubutegetsi bwihariye bw'ita Iran. Ibi byose biri kuba mu gihe Xi Jinping ndetse na Perezida Donald Trump bari mu nama zikomeye i Beijing baganira ku bucuruzi, Taiwan, Iran ndetse n'ahazaza h'umutekano mpuzamahanga. Gusa kuri ubu kuri ya meza y'ibiganiro bya diplomasi mu nyanja ya Gulf of Oman no hafi ya Fujairah muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu hari igikorwa kidasanzwe gikomeje kuba. Amato ari gufatwa mu buryo butunguranye, GPS zibangamirwa, ibikorwa by'amayobera bikorwa mu ijoro ndetse n'ubwoba bukomeje kwiyongera ku masoko ya peteroli n'ubucuruzi mpuzamahanga. Isi yose isa n'iri kwinjira mu gihe gishya cy'intambara idasanzwe, aho ibisasu, ubukungu, diplomasi n'igenzura ry'inzira z'ubucuruzi byose biri guhurizwa hamwe mu rugamba rumwe rukomeye. Ubu ikibazo si ukumenya niba intambara hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran iri kuba gusa, ahubwo ni ukumenya uburyo intambara iri guhindura politike ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika imbere mu gihugu, uburyo iri guhungabanya ubukungu bw'isi ndetse icyarimwe n'uburyo ibihugu bikomeye nk'Ubushinwa biri kugerageza kubyaza inyungu ayo makimbirane. Ese abarepublikani baba batangiye gutakariza icyizere Donald Trump ku kibazo cy'intambara ya Iran? None Taiwan yaba iri gukoresha Strait of Hormuz nk'intwaro nshya y'ubukungu? Ese ibiganiro bya Donald Trump na Xi Jinping w'Ubushinwa bishobora guhindura icyerekezo cy'aya makimbirane? Kandi isi yaba iri hafi kubona indi ntambara nini ishobora guhungabanya ubucuruzi n'ingufu ku rwego rw'isi yose? Murakaza neza muri iki kiganiro gicukumbuye, aho tugiye kurebera hamwe uburyo politiki ya Washington DC ihagaze kugeza ubu, inyungu z'ibihugu bikomeye n'intambara yo mu nyanja biri guhindura isura y'isi muri ibi bihe bikomeye kurusha ibindi byabaye mu mateka ya vuba. Ubwo naguha ikaze njye tugiye kubana muri iki kiganiro. Ndi Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye, biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Turi World Today, iwabo w'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye, aho ibisobetse urujijo bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Ikaze. Umugabo nyamugabo numenye icyo abandi bakeneye igihe nyacyo. Berwa Correction ahazwi cyane nko kwa Mama Nema baje ari igisubizo ku baturarwanda bose, ku bafite ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Babazaniye costume nziza, amakanzu meza y'abageni, imikenyero y'abakobwa ndetse n'ababyeyi. Akarusho kandi bafite decoration ikorwa n'abanyamwuga, amafu n'amafufu bigafurika bitabiriye ibirori byawe. Mutugane dukorera hano mu mujyi wa Muhanga ahazwi cyane nko Utekibuye. Nuhagera ubaze ko Manema ni hafi cyane. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0789 cyangwa se ugahamagara kuri 0789 muri Berwa Correction. Umukiriya ni umwami. Guhindagurika muri politike byadutse imbere mu ishyaka ry'abarepublikani muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abasenateri batatu bo mu ishyaka bahagurukiye ku mugaragaro kurwanya ubuyobozi bw'ishyaka ryabo kubera intambara Perezida Donald Trump yashoje kuri Iran. Mu nama ikomeye yabereye muri Sena, abasenateri b'abarepublikani aribo Lisa Murkowski, Susan Collins ndetse na Rand Paul bifatanyije n'abademokarati ku wa gatatu batora bashyigikira igitekerezo cy'itegeko rigamije guhagarika uruhare rw'ingabo rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara ya Iran. Iryo tegeko rikaba ryari ryatanzwe n'umusenateri w'umudemokarate Jeff Merkley
rikaba ryasabaga ko Kongere ari yibanza gutanga uburenganzira mbere y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeza ibikorwa bya gisirikare kuri Iran. Mu yandi magambo, byari bivuze ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump atakwifatira icyemezo wenyine cyo gukomeza intambara atabiherewe uburenganzira n'abadepite ndetse icyarimwe n'abasena. Gusa iri tegeko ntiryabashije gutsinda kuko ryatsinzwe n'itora rito cyane ry'amajwi 50 kuri 49. Nubwo ryatsinzwe, byahise biteza umutingito ukomeye muri politiki ya Washington kuko bitari ugutambamira kw'abademokrati gusa, ahubwo byagaragaje ko bamwe mu barepublikani batangiye kutavuga rumwe na Donald Trump ku bijyanye n'intambara ya Iran. Abo basenateri batatu batoye binyuranyije n'ishyaka ryabo babikoze nyuma y'uko hatangiye kuvuka impaka zikomeye ku bijyanye n'itegeko ryitwa War Powers Act ryo mu mwaka w'1973. Iri tegeko rigena ko perezida wa Repubulika ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashobora kohereza ingabo mu bikorwa bya gisirikare mu gihe cy'iminsi 60 gusa atabanje kubisabira uburenganzira Kongere. Nyuma y'iyo minsi abagomba gusubira muri Kongere akayisaba uburenganzira ku mugaragaro. Abademokrati bavuga ko iyo minsi 60 yarangiye ku itariki ya 1 Gicurasi, bityo ko bwana Donald Trump atagifite uburenganzira bwo gukomeza ibikorwa bya gisirikare atabiherewe uburenganzira na Kongere ya Amerika. Gusa bashyigikiye bwana Donald Trump bavuga ko agahenge cyangwa guhagarika imirwano byatangajwe mu kwezi kwa kane byahagaritse kubarwa kw'iyo minsi. Gusa bamwe mu butegetsi bwa Trump bavuga ko intambara itigeze ihagarara by'ukuri. Senateri Tim Kaine yavuze ko ibikorwa by'ubushyamirane bikomeje hirya no hino mu burasirazuba bwo hagati, ko ibitero bikomeye by'indege byagabanyijwe, aho yatanze urugero ku bikorwa Iran ikomeje gukora muri ako karere. Ibikorwa byo kugenzura umuhora wa Hormuz bikorwa n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umwuka mubi wa politike n'umutekano ukomeje kuhagaragara. Avuga ko ibyo byose bigaragaza ko intambara ikiriho kandi ikomeje. Ku rundi ruhande, abayobozi bakomeye b'abarepublikani bahise barakara cyane kuri iryo tora. Senateri John Barrasso yavuze ko abademokrati bari gushyira umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kaga, kandi ko bwana Donald Trump ari gukora ibikenewe byose kugira ngo Iran itabona intwaro za nucleaire. Nanone kandi umuyobozi mukuru w'abarepublikani muri Sena John Turner yasabye bagenzi be kwanga iri tegeko cyane cyane mu gihe Trump ari mu ruzinduko mu Bushinwa, aho yagiye guhura na perezida Xi Jinping i Beijing mu Bushinwa. Nubwo habaye igitutu gikomeye cy'abayobozi b'ishyaka, abo basenateri batatu bakomeje guhagarara ku mwanzuro wabo. Ibyo byahise bigaragaza ko imbere mu ishyaka ry'abarepublikani harimo impungenge zigenda ziyongera ku bubasha bwa perezida ahabwa bwo gutangiza cyangwa gukomeza intambara atabanje kugisha inama Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi cyatangaje benshi nuko senateri John Fetterman ari we wenyine mu bademokrati watoye arwanya iri tegeko. Hakaba kandi n'abarepublikani bamwe bari barigeze kunenga iyi ntambara ariko nyuma bakaza gushyigikira Donald Trump. Nubwo iri tegeko ritatsinze, itora ryo kuwa gatatu ryabaye amateka kuko aribwo Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari itoye mu buryo butaziguye ku kibazo cy'intambara ya Iran nyuma y'iminsi 60 ivugwa impaka irangiye. Abasesenguzi mu bya politike bavuga ko nubwo iri tegeko ritahise rihagarika intambara, ryagaragaje ko hari amacakubiri hagati y'impande zombi za politike ko agenda yiyongera. Hakaba ibibazo bijyanye n'ububasha bwa perezida mu bijyanye n'intambara bikomeje gukaza umurego, kandi ubu urugamba ku kibazo cya Iran rurikiri kubera hanze ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa, ahubwo rwatangiye no kubera imbere muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwayo. Nubwo kandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimeze uko, Iran isa n'iyahinduye inzira ya Hormuz izwi nka Strait of Hormuz, inzira y'amazi yenze cyane ku isi ku buryo amata awunyuramo asabwa amafaranga menshi kugira ngo yemererwe gutambuka. Ubutegetsi bwa Iran bwavuze ko mu mato 30 yanyuze mu muhora wa Hormuz mu ijoro rimwe gusa, kandi ibitangazamakuru bya Leta ya Iran bivuga ko ayo mato ashobora kuba yaratanze amafaranga agera kuri miliyoni 60 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'amahoro yo kunyura muri aya mazi. Ibi bikaba bimwe mu bimenyetso bikomeye bigaragaza ko Iran yatangiye gukoresha igenzura ifite ku muhora wa Hormuz nk'intwaro y'ubukungu. Strait of Hormuz ni inzira y'amazi inyuramo hafi 20% bya peteroli ikoreshwa hirya no hino mu isi. Iyo nzira ubu yahindutse ihuriro ry'amakimbirane akomeye ya politike n'umutekano hagati ya Iran, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel nyuma y'amezi menshi y'intambara n'ubushyamirane hagati y'ibihugu byombi. Abayobozi ba Iran bakaba bari kuvuga ko amata amwe n'amwe yemerewe kunyura muri uyu muhora gusa agasiga yishyuye amafaranga. Televiziyo ya Leta ya Iran yatangaje ko amato menshi yishyuye agera kuri miliyari 2 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri buri kimwe kugira ngo ahabwe umutekano wo kunyura muri Hormuz. Aho bivuga kandi kamwe muri ayo mato afitanye isano n'igihugu cy'Ubushinwa, cyane cyane amato atwara peteroli. Abadepite ba Iran bavuga ko ayo mafaranga yakiriwe mu mafaranga akoreshwa mu Bushinwa y'amayuan cyangwa ku mafaranga akoreshwa n'ikoranabuhanga azwi nka cryptocurrency. Cryptocurrency bukaba uburyo bwo kwishyura ukoresheje internet kandi butabarwa na banki cyangwa leta runaka agereranwa nka Bitcoin. Nubwo nta rwego rwigenga rurabyemeza neza ko ayo mafaranga yishyuwe koko, ayo makuru ubwayo yamaze guteza ubwoba no guhungabanya isoko ry'ingufu ndetse icyarimwe n'ibiganiro bya diplomasi ku isi yose. Ibi byose byabaye mu gihe Perezida Donald Trump ari mu nama ikomeye cyane n'umukuru w'igihugu cy'Ubushinwa Xi Jinping i Beijing.
uburenganzira bwo kunyura mu muhora wa Hormuz ubu ni kimwe mu bibazo bikomeye cyane biri kuganirwaho hagati y'ibi bihugu byombi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje gushinja Iran gukoresha nabi umuhora wa Hormuz ufatwa nk'inzira mpuzamahanga y'amazi, aho yifashe nk'intwaro yo gushyira igitutu ku bindi bihugu by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump yavuze ko ibyo Iran iri gukora bisa n'ubucuruzi bwo gushyira bariyeri aho abantu bishyura amafaranga kugira ngo bahanyure, ndetse anaburira amasosiyete atwara ibicuruzwa n'amato kudatanga ayo mafaranga Iran isaba. Gusa kandi nubwo hakiri igitutu kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa busa n'ubwashoboye gukomeza kubona uburyo amato anyura mu muhora wa Hormuz nta kibazo gikomeye. Ubushinwa kikaba ari cyo gihugu gikura peteroli nyinshi muri Iran, kandi ku mugaragaro bwavuze ko bushyigikiye kugabanya ubushyamirane binyuze mu biganiro. Gusa inyuma y'amarido abasesenguzi bemeza ko Beijing ishobora kuba yarajyanye amasezerano rwishwa na Iran kugira ngo amato y'Ubushinwa akomeze kunyura mu muhora wa Hormuz no kurinda ingufu igihugu gikenera. Iyo mibanire mishya ishobora kuba iri guhindura uburyo bushya akarere gasaranganya Gulf, aka kaba akarere gakungahaye kuri peteroli rwagati mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Ibitangazamakuru bya Iran byamaze kugaragaza ko amato yanyuze muri uyu muhora mu ijoro ari ikimenyetso cy'uko Iran ikigenzura neza Strait of Hormuz, nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite ingabo nyinshi n'amato muri ako karere, ndetse hakaba n'ikibazo cy'agahenge k'intambara katubahirizwa. Kuri Iran bivuze guhindura ibihano mpuzamahanga igihugu gifatirwa bikabyara amafaranga, ndetse no guhindura Hormuz umutungo w'ubukungu igihugu cyinjizamo amafaranga menshi. Amasoko ya peteroli yise yakira nabi iyo nkuru. Igiciro cya peteroli ku isi yose cyakomeje kuzamuka kiguma hejuru y'amadolari 100 kuri buri baril, ni ukuvuga akagunguru kamwe. Ibyo byose bigaterwa n'ubwoba bw'uko umutekano muke ushobora gukomeza mu muhora wa Hormuz ufatwa nk'ingenzi cyane ku bucuruzi bw'ingufu z'ibikomoka kuri peteroli isi yose ikenera. Ikintu kiba kigenda gisobanuka neza ni uko intambara cyangwa amakimbirane yo muri Strait of Hormuz bitakiri ibya gisirikare gusa, ahubwo byabaye ikibazo cy'ubukungu, ingufu, politike mpuzamahanga n'inyungu z'ibihugu bikomeye ku rwego rw'isi yose. Mu gihe Perezida Donald Trump yari yicaye mu nama n'umukuru w'igihugu w'Ubushinwa Xi Jinping baganira ku masezerano y'ubucuruzi, ikibazo cya Taiwan ndetse n'ibibazo bya Iran, hari ikindi kintu gikomeye cyaberaga mu muhora wa Hormuz, aho hari ubwato bw'ubucuruzi bwari buhagaze butuje hafi y'inkombe za Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, hanyuma bwinjirwamo n'abantu badafite uburenganzira bwo kubikoraho. Ubu bikaba biri kuvuga ko bwerekeje mu mazi agenzurwa na Iran. Igihe ibi byabereye ni kimwe mu bituma benshi bakeka ko bishobora kuba bifite ubutumwa bwa politike bukomeye. Ibyo byamenyekanye kugeza ubu yarangana saa 11:45 ku munsi w'ejo mu gitondo, ubwato bw'ubucuruzi buhagaze mu nyanja ya Gulf of Oman ubwo bwinjirwagamo n'abantu batazwi. Urwego rw'Ubwongereza rukurikirana umutekano w'ubwikorezi bwo mu mazi ku isi bwitwa UK Maritime Trade Operations bwahise rutanga itangazo ryemeza ko icyo gikorwa cyabaye. Ibi bikaba byarabereye mu birometero byo mu nyanja 38 mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Fujairah muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Fujairah ni icyambu gikomeye cyane kiri hafi y'inzira ya Strait of Hormuz. Iyi ikaba inzira inyurwamo na 20% bya peteroli ikoreshwa n'isi yose, bityo ikaba ifite agaciro gakomeye cyane ku bukungu bw'isi. Icyatangaje benshi ni uko ubwo bwato butari mu rugendo cyangwa mu mazi. Aha akaba ari naho impaka zatangiriye, ubwo bwari buhagaze gusa butuje igihe bwinjirwagamo n'abo bantu. Ubu amakuru akaba yavuga ko bwagannye ku ruhande rwa Iran. Amakuru yataratangazwa ndayajyanye n'izina ry'ubwato, ibyo ndari igihugu bwanditseho, ibyo bwari butwaye cyangwa uko abakozi babamerewe kugeza ubu. Iperereza rikaba rigikomeje kugeza ubu. Iki gikorwa kikaba cyarabaye cyambere kibaye muri kariya karere kuva mu mpera z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026, aho amazi akikije Strait of Hormuz hahindutse hamwe mu nzira z'inyanja zifite ibyago byinshi ku isi. Mu kwezi kwa kane habaye ibitero by'ibisasu na za misile hafi ya Fujairah, habayeho no kubangamira uburyo bwa GPS bukoreshwa mu kuyobora amato, ndetse icyarimwe hanabaho kwegerwa kw'amato manini n'utwato duto mu buryo buteye impungenge. GPS rikaba ikoranabuhanga rifasha ubwato n'indege kumenya aho riri no kuziyobora mu gihe biri mu rugendo. Fujairah, aho ubwato bwari buhagaze, ni kimwe mu byambu binini cyane ku isi ku bicuruzwa bya esanse n'ibikomoka kuri peteroli amato menshi guturuka hirya no hino ku isi akoresha. Kikaba ku muryango wa Strait of Hormuz, bityo umutekano wacyo ukaba ufite akamaro gakomeye ku bucuruzi bw'isi. Kubera ibibazo by'umutekano, amafaranga y'ubwishingizi bw'amato anyura muri uyu muhora yarazamutse cyane, ndetse bamwe mu bakora mu bwikorezi bwo mu nyanja batangiye gushaka izindi nzira zo kunyuzamo amato yabo. Gusa hari ikintu gikomeye gituma ifatwa ry'ubu bwato ritarebwa nk'ikibazo gisanzwe gusa. Mu gihe nyacyo ubu bwato bwinjirwagamo, Donald Trump yari Beijing mu biganiro bikomeye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa. Mu byo baganiriyeho harimo ubucuruzi, Taiwan ndetse icyarimwe na Iran.
aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze igihe ikoresha igitutu gikomeye kuri Irani, harimo no kohereza ingabo zayo mu nyanja kugira ngo zibuze amato ya Irani gukora ubucuruzi neza, ndetse rimwe na rimwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika igafata amato afitanye isano na Irani. Irani nayo yakunze gusubiza ku bikorwa nk'ibi byo gufata cyangwa guhagarika amato yayo mu rwego rwa diplomasi n'intambara y'ubukungu. Ari urwego rwa diplomasi n'intambara y'ubukungu hagati y'ibihugu bikomeye. Iyo igihugu gikomeye kiri mu nama nk'iyi, abakirwanya rimwe na rimwe bakora ibikorwa byo kwerekana ko bagifite imbaraga, kandi ibiganiro bya diplomasi bidahagarika ubushobozi bwabo bwo kubashyiraho igitutu. Gusa kuri ubu ntabwo haramenyekana neza niba ifatwa ry'ubwato ryari ubutumwa bwa politike bwateguwe neza, cyangwa se igikorwa gisanzwe cya Irani cyo kugenzura umutekano, cyangwa se amahirwe yakoreshejwe n'ababikoze. Gusa igihe byabereyeho cyazamuye ibibazo bikomeye bishobora gukurura ibibazo bikomeye mu minsi iri imbere ku masosiyete atwara ibicuruzwa n'umuhora wa Hormuz. Ibi bikaba ikimenyetso gikomeye cyane cyerekana ko aka karere kagenda karushaho kugira ibyago byinshi. Ku masoko y'ingufu nka petroli, ikibazo cy'umuhora wa Strait of Hormuz gishobora gutuma ibiciro bya petroli bikomeza kuzamuka, n'ubwo ububiko bwa petroli buriho ubu bukiri gufasha isi kudahita buhura n'ikibazo gikomeye. Ku rwego rwa diplomasi mpuzamahanga, ibi byongeye kwerekana ko ibintu bikomeye bihindura politike y'isi bidahora bibera mu nama z'abakuru b'ibihugu gusa. None ubwo iyi ntambara irarangiye, ese Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo bumvikanye byaba biri gutanga umusaruro? Iran irakomeza kwitwara gute imbere y'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'ibiruve mu nama? Ufite igitekerezo kidusangiza muri comment tuganire. Njye twabanye muri iki kiganiro, amazina yanjye nk'ibisanzwe ndi Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Aha turi World Today, iwabo w'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye, aho ibisobetse urujijo bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Tubonana mu biganiro byacu bitaha. Ciao ciao. Sinzi niba ujya ubitekereza, ariko abantu bose muhura babanza kubona ibyo wambaye na mbere yuko babona niba uri inzobe cyangwa se niba uri igikara. Babanza kureba niba uberewe na mbere yo kumenya niba ufite ubwenge buhagije. None niba imyambaro ifite akamaro kangana uko, kubera icyo uyigurira aho ubonye hose. Nk'ubu dushobora kugenda mu muhanda nkakwereka abantu baguriye imyenda aho babonye hose, nkanakwereka n'abandi baguriye cyangwa se badodesheje ahantu hazima nko muri Mbagariye Fashion. Badoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore n'iy'abana, muri model zose wakwifuza. Imyenda y'ibirori nka costume z'abagabo n'iz'abagore, amakanzu, amashati, ariko by'umwihariko impuzankano cyangwa uniforme z'ubwoko bwose. Ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amarestaurant, amahoteli n'abandi bose bakenera uniforme. Nka ibyo bitari bihagije, Mbagariye Fashion inigisha kudoda. Abahize mbere ubu ngubu bari mu kazi. Nta gikwiye kukubuza guhamagara cyangwa se kwandika ubutumwa kuri 0782 08 03 21, cyangwa ukabasanga aho bakorera ku Kicukiro Ziniya, ubundi ukareba uburyo hari abadozi, hakaba na Mbagariye Fashion.